Uyu ni muiyuro wa mai uria urahobanirie onjoria yaria ni aguria mburi kuma kaunti ya Nakuru makiuma mwena wa Narok guku kaunti-ini ya Narok. Onjoria ya maraumaga thoko-ini ya mburi mwena wa Narok kaunti-ini ya Narok indi mari thabari-ini ya gucoka marahobanirio ni muiyuro wa kiguo thutha wa barabara iria marahuthagira gutuika ni uingi wa mai na gucungiriria kuhotoma gwa thabari yao. Riu onjoria ya maraire magikunjwo ni heho na ng'aragu rori-ini ici iria iramakuite guku makiuma na mahoya na mwihoko ati ni makuona wa kumateithura hateka-ini ino kuona kiguo no guthie kirathiaga na mbere na kuongerereka. Thirikari ya kaunti ino iri unyitaniri na ruhonge rwa mutharaba mutune ni itikire mbu ya onjoria ya kuria kinyire na ndege muthemba wa helicopter na kuhonokia onjoria ya coordinate kupitia ofisi ya county government na ofisi ya national government, ofisi ya interior, na pia kutusaidia kwa kuleta helicopter ya kurescue wale ambao wamekuwa pale kwa maji kwa hiyo muda wote, na pia wamepoteza mifugo katika on the process, na pia magari zao pia zimeharibika kwa ile maji. Onjoria ya maugite marari ugwati-ini munene na uguo magacokeria thirikari ngatho ni kuhika kumathara ugwati-ini uyu. Tu ndio niko naye mingi, so ninashukuru sana kwa hii serikali, pia imetusaidia, imekuja ikatuokolea hapa, so tunashukuru Mungu kwa hiyo yote. Chakula tujapata, tumehangaika sana, lakini kaunti imejaribu kutusaidia. Ona kuri uguo onjoria ya ni marahoya thirikari rure barabara yo keri kuona maratara hathara ya mburi 20 iria irahobanirio na niguo guthaitira undu ta ucio gwicokera. Tungetaka serikali tusaidie itengeneze hii barabara ndio iwe ikipitika vizuri tukienda biashara yetu, kwa vile tunateseka sana. Tunaweza enda usiku na maji, lakini Mungu ni mwema, tumeamka tukiwa vizuri, isipokuwa maji ilikuwa imejaa, imetusingira kila mahali. Gerifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Muringi wa Gure.